Danas jedan klip što bi rekli iz duše, jer pravimo balkanski sos. Zašto balkanski? Jer ga na Balkanu inače dobijete u objektu koji izgleda kao crveni kiosk i gdje obično pijandure jedu. Ja sam taj sos probao toliko puta da mu okus znam na pamet i da ga vjerovatno mogu rekreirati. Prvo, ovo je blag sos i baza i jako blaga majoneza, tako da sen fiocat mrš. I ovo se jako lako napravi štapnim mikserom, ali pošto svi vole da se ja patim, ajmo manuelno. Prvo jaje, šećer, sol i onda lagano sipate ulje i miksajte dok vas podlaktica ne zaboli u srednjoškolskim danima, pa onda ponovo. Inače, tokom noći se ulje samo doljeva i miksa, pa je sos što kasnije dođete iz kafane sve blaži. Druga komponenta je ajvar. Imate već klip kako ga pravim od nule, nemojte da uništavam kunju ponovo. Uglavnom blendamo ga s vodom dok ne postane kremast, onda ga miješamo s onom blagom majonezom, omjer je 1:4 kao što sam i prvobitno pretpostavio, a to potvrđuje ova sjećanja što se vrate kad ga probaš. I onda je bilo vrijeme da ga ja kao veliki fan spomenutih mjesta što autentičnije testiram.